Akiaria ceceni-inĩ ya Isiolo, mutumia wa gavana wa Isiolo Abdi Guyo, Habiba Guyo nĩorĩtie aciari makorwo makimenya mĩgendere ya ciana ciao nenda-inĩ, kuona aingĩ ona nĩ makirĩtie kũra. Hawa watoto ni sisi tumewazea, ni sisi tutawalea. Wakiwa nyumbani, hakikisha at least uhakikishe watoto wetu wamepata discipline. Aruga nenda ona irio njega maria marekagĩrĩrio kuo nĩ matumaga aingĩ mate mwerekero wa mũtũrĩre. Leo the main theme ilikuwa ni mambo ya digital, mambo ya hii simu. Hii simu ni mzuri na ni mbaya. Uzuri yake kwa upande wa watoto wetu inawasaidia. Siku hizi I think everything ni digital. Oho, nĩorĩtie ciana gũkorwo cigĩkĩrĩra ũtarani wa arutani nĩguo kũhanda mũthingi mũrũmu mathomo-inĩ. Lakini pia nyinyi watoto wazazi wakiwapatia simu, hakikisha umesearch ile kitu mwalimu alikutuma usearch. Sawa? Sawa? Nothing beyond that. Usearch ile kitu mwalimu amekutuma, umrudishie mzazi wako simu. Munene wa gĩthomo kaunti-inĩ ĩno Caroline Mugo augĩte gĩcigo gĩkĩ no kĩgomeirwo nĩ mathĩna ma kũhikithia airĩtu matarĩ akinyu na kũgimarithia amwe, ndeto iria thirikari ĩhotorete kũng'ethanĩra nayo. Kama serikali kuu tumeweka bidii sana kushughulikia haki za watoto wetu. We have free and compulsory basic education. Na hata ikiwa hivyo, miaka 2 iliyopita tulikuwa na watoto kama 21,000 Isiolo kulingana na research ya UNESCO ambao hawakuwa shuleni. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wangari wa Gĩtiha.